i vlasnik sam obrta Foto Topić. Treća generacija sam, moj djeda je to osnovao, bio je fotograf, što bi se danas reklo freelancer, slobodan fotograf, putovao je po svijetu, svugdje po svijetu, 1900. godine i 1941. je došao u Zagreb i otvorio je obrt u Zagrebu. Nakon toga je to naslijedio moj otac. Otac je radio i u Radićevoj ulici i u Maksimirskoj, radio na brodu, isto putovao po svijetu, to nam je bilo kao fotograf i ja sam od njega naslijedio kao treća generacija. I nadam se da će moja djeca koja su sad u drugim vodama, ali zbog ljubavi prema fotografiji, da će i oni to nastaviti. Moja kćerka i sin. Evo, to je to. Osim fotografije što sam slikao portrete i to, bavimo se drugim stvarima. Radimo majice, tisak na majice, na dresove, radimo šalice, radimo karikature, radimo na platno, radimo mnoge stvari koje su vezane s fotografiju i kalendare, reklame neke snimamo, široko, jako puno stvari radimo što zahtijeva naš posao. Ja sam Ante Topić, vlasnik sam obrta Foto Topić, treća generacija u obitelji Topić koja se bavi fotografijom.